Ok, gdje ste ljudi? Pozdrav svima, ovdje je Žekoslav Vokša i danas nastavljamo tamo gdje smo stali sa ovom strašnom igricom Resident Evil 7. Ako želite više ovakve epizode, subscribe, share, like i koment, i mi znači nastavljamo tamo gdje smo stali i idemo. Šuj, brate, dobro, pobjegli smo od onog starca, i mi sad idemo ovim putem. Nadamo se da je sigurno da idemo ovim putem. Čujem neko hodanje, čekaj. Ovo je neka soba, nekako, što je ovo? In-house map. Ok, imamo i mapu, što je ovdje? Chem fluid i herb. Tab combine. Opa, first aid med. Ljudi, napravili smo first aid med, ne mogu da vjerujem. Ok, ljudi, samo da napomenem da sam ja prije prešao, prije par mjeseci, možda 4-5 mjeseci sam prešao u igricu, znači ne sjećam se baš svega, tako da imam ove stvari ovdje, njih neću da upotrebljavam zato što ne bi bilo u stvari ne bi bilo fair, tako da idemo da saveujemo, znači mi u inventoriju ljudi imamo ovaj first aid med, njega nećemo sada iskoristiti zato što imam malo sam healtha izgubio, a vidite ovaj sat ovdje, znači pošto prikaže zeleno znači da sigurno sam dobro. Ok, opet zvoni telefon, da vidimo ko je na telefon. Da vidimo ko je. You did good, Ethan. Zoe, right? What the fuck are they? Shut up and listen if you want to stay alive. You gotta get out of that house. There might be a way out through the main hall. Alright. Oh, and that thing on your wrist is a codex. Don't lose it. It's important. Kao trebam izaći iz kuće majke, ti nemoj zabavati. Hell of a girl. Dobro, šta je ovo? Lockpick, dobro. Za otvaranje nekih ćavula, dobro. Ajde mi vidimo šta ima ovdje. Ok, šta je ovdje? Ovo prozor. Šta je ovo? Slika. Prekriženo je oči. Ima li što? Nema. Dobro. Imamo ovdje. Što je ovo? I don't know him, but I get a feeling he's an asshole. Ovo je nevaljani Lukas. Dobro. Ovo je onaj muž i žena. Čekaj, ona žena Ajuda. Jack i Marguerite. Znači, onaj ludak s lopatom je Jack, a ova... Što je ovo? Što je ovo bilo? Ok, ima li šta van? Van nema ništa. Dobro. Ok, ljudi, uglavnom ovdje nema ništa, samo novine, neke slike po kući koje smo pregledali. Sam da vidim šta je ovo. Možda lockpick? Ne može. Treba nešto da se stavi ovdje, ali ne znam šta. Ok, ovdje smo. Izgleda onog majmuna više nema, da je negdje otišao. Alo, šta je ono? Ko je ono? Hey you! On policajac? Ju, idemo prema njemu. Open up! Hey, you gotta help me. Hold on, back up. Now, sir, do you ovo live policajac, here? I ljudi, mean, is spašen this smo. your property? What? Me? No. No. All right. Now, we got several calls about some missing persons lately. You don't understand. I gotta get out of here. Now, calm down. You're not listening to me. There are crazy people in this house trying to fucking kill me. Well, all right. Let me tell you this. You don't exactly seem like you playing with a full deck yourself, all right? Are you kidding me? Look, like I said, we've had several missing persons calls. Ovaj misli da smo And I can't ludi. rule out that an outsider like yourself may not be involved. All right. I'll tell you whatever you want. All right. Now that's more like it. Now, meet me in the garage. We'll talk there. Hey, wait. You gotta give me your gun. Ovaj misli da smo ludi. You must have lost your mind. Look, officer. Deputy. Right. Deputy. Now, do you want to see my name in the obituaries? Or do you want to be a hero and save my life? Da, ajmo sad malo. Ovaj misli da smo ludi, brat. A fucking pocket knife? Pocket knife. Take it. That's all you gonna do. Aha, kao neki nož. Now go. Garage. Now. Garaža. What am I gonna do with a knife? Ok, imamo nož.
Izgleda možemo napadat s ovim. Možemo. Šta je ovo? Handgun nemamo. Garaža. Dobro. Kao municija za pištolj. Ali nemamo pištolj. Opa. Evo ga. Okej. Evo ga. Idemo. Hey, we gotta get the fuck out of here. Now, first, you need to tell me what you're doing out here alone in the middle of the night. Me? What about you? No, it's my job. Won't you do your job and tell me? Answer my questions. You're not gonna believe me if I told you. Try me. Šta je ono bilo? Hey, put that door back. Put that Jao, eno ga. Wait! Iu, au, brate. Jo, brate. Šta je ovo? Pištolj, evo ga. Pištolj, ljudi, pištolj. Šta je ovo? Ima li ovdje šta? First aid med, dobro. Fuck it! I'm gonna kill everybody. Cam fluid. Uš. Ti imamo. Ajmo ući u auto. Come on! Aha, ajmo. Ahahaha. Gazimo ga. Ajde, dođi, aj. Tam. Vidi, ne može da se gađa, aj. Uš. Je u crkvu? Alo, gdje je nestao? Ono je policajac. Alo. Gdje je nestao? Alo, ej. Jao, brate. Ne mogu ništa ljudi da radim, ja ne radim ništa bukvalno. Let's finish this, you and I. Aj, joj, neće valjda, ne. I'm gonna take you for a ride. Aj, joj. Au. Uf. Au, brate. Ovo je bilo napeto. Uf, vidi, brate, šta je krv. Ovo je njegova krv. Aj, joj. To je još živ. Kako, brate? Šta je, kojim je i šta im je sipao u piće ili šta god je to, brate. Da napunim ovaj pištolj mrtvi. Mogu ja ovo pomirat? Mogu. Pa da, to sam uradio, onaj. Hoće, šš. Ajde. Čekaj se. Pucaj go. Pucaj go. Šta sad? Aha. O, brate. O, brate, dragi, ubi nas. Ubi smo čovjeka. Sad ako nije mrtav, onda neće, brate, biti nikad. Je li mrtav? Izgleda jest. Ok, gdje sada idem? Ovo je zapaljeno. Ok, ovo ne mogu, znači, imam stepence. Mogu, ok, ajde. Jao, majka ti. Gle, budala. Aha. Gle, debila. Čekaj. Gle, još živ. Pa daj, brate, dragi. Aj, sad je, valjda je sad crko. Ljudi, ja stvarno ne znam šta je, čekaj, ili imam, a nemam herb, dobro. Imam dva ova aida, imam handgun, nemam, dobro, uglavnom, to šta je ovo. Zašto ovo ne mogu uzeti, vidim, aha, vidi. Šta sad? OX statua. Šta sad, aha, ovo mogu da pomjerim. U redu sam da mi vidimo, jel ovaj debil još na pojest, na podu je. Kako je, brate? Sigurno ću ustati opet. O, moj, nema šanse da je mrtav. Nekako će ustati sad, kako će ustati, gdje će ustati, kako će ustati, gdje će ustati, ja ne znam, ali uglavnom mislim da će ustati. Ma kakav ovdje balans završilo, ja mislim da je ovo tek početak igrice. Ok, ljudi,
upravo smo uzeli ovaj neki predmet, šta god da je ovo, neki metalni đavo. Idemo u main hall. Ok, da stavimo to tu. I vidi, brat, koliki, ili ovo dnevni, čekaj da zatvorim, ili ovo dnevni boravak, brat? Kako je, brat, dobro. Šta je ovo? Vidi, puška. Puška. I šta sad? Zaključan. Čekaj, ali ja moram ovo staviti nazad. Ja, ne mogu uzeti pušku. A dobro, nemam ni metaka za nju. Dobro, možda ćemo naći. Naćemo način, uglavnom da je uzmemo, kako god da je uzmemo. A da je opet zvoni telefon. Izgleda da je to opet ona Zoe. Did my daddy give you a hard time? That's your Yes. father? He used to be. I'm sorry, but he's dead now. You just might be able to pull this off. What? Pull what off? There's something I need you to do, but I can't explain it right now. You may need some sort of keys to do it, but find a way out of the house. Okay. I'll be in touch. Ok, rekla nam je da trebamo izaći iz kuće, a izgleda da je ovaj put, sam ne znam što ovdje treba staviti. Aha, kao izgleda kao pas, troglavi pas, kojemu su glave, koje glave nedostaju. Znači mi trebamo naći ove 3 glave da mi otključali vrata i kofole izašli vani i ko zna šta brali vani. Ok, znači trebamo naći ovaj, šta je ovo? Clock pendulum. Što ovo s ovim radi? Ko će zna. Ok, ajde mi pregledamo ovdje šta je ovo. Šta je bilo na ovo? Šta je bilo ovo? Ajde pokušam. Šta piše to? A, kao neki đavo treba nešto klopiti. Dobro, to sigurno nije to. Idemo mi naspred. U stvari stan da provjerimo još malo i malo čega. Chem fluid. To mi treba da napravim još oni napitaka. Ok, ovdje, šta je ovdje? Gunpowder. Čekaj, da mogu ga kombinirati. A, gunpowder i ovo mi daje još municije. Koliko imam? 13 može. Herb. Shoot me. Ja mogu nožem. Ne znam samo zašto me ove stvari služe, ali ajde. Samo da craftam ovaj jedan herb. Da imam 3 ova first aid meda. Joj ljudi, sad smo osigurani. Ja mislim da više ničega nema ovdje, tako da ćemo ići gore da provjerimo ima li čega gore. Ok, idemo na ova vrata ovdje. Šta je ba ovo? Šta je bala na ovo, kako ovo zmija? Čekaj, možda ovo? Ne može. Ok, ovdje ni nećemo ulaziti. Idemo onda u... Daj, brate, zašto mu uvijek nešto mora prepast? Otkud ova sad ovdje? Ko je šiš? Sad mislim da neće skočiti, šta je ovo? Maybe it's daddy's hobby. Ok. Idemo... Šta bi? Nemam pojma. Idemo ovdje da provjerimo. Ok. Šta ima ovdje? Shotgun u drugoj room. Kako ovo da odključavam balan škorpion neki? Dobro, ovdje... Čekaj. Da pogledamo malo okolo šta je ovo. Knjiga. Knjige nećemo da čitamo. Šta je ovo? Čekaj. Znaš što sam bio? Ništa. Dobro. Šta je ovo knjiga? Opa! Blue Dog's Head. Imamo jednu glavu ljudi. Našli smo jednu gunpowder. To mi treba. Dobro, to ću kad dobijem jedan onaj... Kak zove onaj... Chem fluid. Mislim da je tako. Chem fluid jeste. Ok, što imamo ovdje kutiju. Handgun ammo. I imamo ovo. Ja mislim da s tim možemo. Yes. Što je ovo? Shotgun shells. A, za shotgun. Ok, idemo ovuda. Da vidimo što ima ovdje. Chem fluid, tako je. Idemo da napravimo još. U stvari da vidim. U stvari da još malo pregledamo ovdje što ima. Ovdje ima ništa. Da vidimo što ima ovdje, nisam sve pregledao. Herb. Napravit ću ammo. Znači to mi treba ladna municija i idemo da se vratimo da stavimo onu glavu tamo gdje stoji.
To je da stavimo u glavu tam gdje stoji. Ok. Ova buška je još ovdje, mislim da neće tu ustane. Babuška puška. Znači imamo amuniciju za ovu ovdje pušku koju ne znam kako ćemo dobiti. Znači nekako trebamo da zamijenimo sa onom puškom, ali ne znam kako. Ali ajde. Da mi stavimo ovu glavu tu, znači još 2 glave, ok. Da vidim što mi imamo, imamo herb. Čekaj da pregledam ja ovo, malo možda ima neki secret. Što? Living room. Living room, a? Znam gdje je to, a joj da to je vam, ok. Šta ima ovdje? Nema ništa, čekaj ima onaj mali da ga pocijepam, čekaj da zatvorimo ovo. Moram zatvorati vrata, ljudi za sobom da bude neki problema. Ok, idemo. Ljudi, osjećam se sigurnije, imam pištolj i imam ovaj nož, ali držat ću momim pištolj u rukama, pošto ko zna šta može iskočiti. Ova igrica je bolesna, brutalna. Dobro, jel ovdje neće, čekaj, će living room? Ili to ovdje? Jest. Mi smo u living room, ali tako jest. Ok, šta sad? Aha, možda ga tu treba staviti. Šta zvoniš? Opa, glava. White dog's head, dobro. Imamo glavu bijelog psa. I upravo je ono... sad zvonio. Šta još trecka, brate, ovako. Idemo da stavimo i ovu glavu i onda idemo da uradimo sljedeći korak koji... redni broj sljedeći. Ok, još jedna nam glava fali. Ok, idemo gore. Ja mislim da smo gore izostavili jedna vrata, meni se čini. Da, izostavili smo ona vrata, tamo ona bijela. Sad ću vam pokazati. Baba je još tu. Da zatvorimo mi vrata za sobom. Ovo je neka zmija, znači to ne radi. Ova smo pretražili. Ladu smo, znači ova nismo. Ova vrata ljudi nismo otvorili. Da zatvorimo mi ipak. Šta je ovo? Ništa. Šta je ovo? Handgun, evo, super. Ljudi, imamo municije kao blata. Šta je ovo? Šta je sve? Aha, vidi nešto. Wooden statue. Ova vodena, šta je ovo? A, kao... ovo nešto u kadi što se ružno osjeća, znači smrdi bukvalno. Ne znam, ni Bog ne zna šta je to. Ko zna šta je to, nic ne zanima. Ok, mi imamo, znači ovo nešto što predstavlja, ja mislim da to treba da ide dole. Ono svjetlo, ali da vidimo. Jao, mamico ti. Fuj, brate, šta je ovo, fuj? Fuj. Drži mene, stara droljo. Crkni i vegnite u usta. To je žvaljava. Jel crko? Fuj. Bežba mi odavde dok on nije ustao. Kako je živ? Kako je živ? Meni ovo ništa nije jasno. Kako je lik živ? A bože. Evo ove nema, ova pobjegla. A super. Sam ti bježi. Ok, aj mi ovo ovdje staviti. To tu treba sigurno. Standi sam da napravim sad. Kako to ide? Aha, evo ga. Evo ga ljudi. Kako je moćna animacija. I grafika je boli glava. Ko gradi ova sranja, pitam se ja. Ok, idemo. Prolazimo kroz ovo. I šta je paučne, brate, ovo nije oprano danima ni očišćeno. Ok, idemo. Stigli smo ovdje. Sigurno ima nečega. Soba. Sobica. Veoma dobra sobica. Šta je ovo? Herb. Dobro. Šta je ovo? Handgun, nemo. Daj, brate, više cam fluid. Fantastično. Idemo da napravimo još jedan
First aid med. O, imamo 4. Daj da se ja s jednim polijem. Koga šiš. Ok, imamo ovdje chem fluid opet. Znači možemo da sačuvat ćemo mi ipak. Što je ovo, neka vrana? Ne mogu uključiti. Evo ovaj. Tamo imamo ljudi neku pušku, vidite. Ali ne mogu doći do nje. Što je ovo? Psychopendence. To find items. Aha, sad vidim gdje su ovi. Gdje se nalaze stvari. Ok, što je ovo? Shotgun shields, što je ovo? Handgun ammo, super. Ok, ovdje smo znači sve pronašli bukvalno. Ovdje one sve ostale stvari su u drugoj sobi. Što je ovo? Antique coin, dobro. Što je ovo? Gunpowder, super. Idemo da napravimo još municije. I ljudi, imamo mnogo municije. Mnogo. Ovdje nema ničega. Uj, šta je ovo? Ok. Trčimo mi, ljudi, nećemo ništa da uradimo. Vidimo što ima ovdje, ok. Da pokupimo mi sve stvari. Ok. Da saveujemo i to je to. Ljudi, ja ću ovdje završim epizodu, mi se vidimo u sljedećim epizodama Resident Evil 7. Subscribe, share, like, koment za više ovakvih epizoda i mi se vidimo u sljedećim epizodama. Vidimo se, ljudi, pozdrav!